svima ljudi, no ovdje. Danas ćemo vam pokažemo moju gaming sobu. Ću da vam pokažem. Sobu kao prvo vidimo ovdje jednu sliku. Ovo je bio moj tata dok je bio mali. Imamo nekakvi Pikato. Ovdje vidimo vrata. Dolje. I ovdje vidimo na početku jedan veliki kauč. Ovdje vidimo nekog medu brundu. Što je to medu brundo? Imamo nekakvu vazu. Kakva je neka vaza. Ovdje vidimo jedan telku. Približim. Da ovo vam inače sam. Sam to se da se čuje. Samsung. Piše Samsung i ovdje su vam nekakvi, ono vam je onaj, sam rekao Nitrobox, neka vrsta konzole koja igram ponekad. Ovo mi je tu ono za kasete, ono što možete gledati kazetnu, to što je neka 3 praščice. Ja mislim da ovo je za kazetu, ovo je tu za CD. Ovo mi je Sony, ovo mi je Samsung, evo mi Nitrobox. Čak vam i tu lijepo piše Nitrobox. Prema konzola. Evo je ovaj Samsung, ovdje vam se učio, nećemo sad gledati televiziju. Evo su nekakve diplome. Da, pitate se zašto ovdje su tako puno rekeza. Pa zato valjda što je ovo soba mog tete koji je jako volio tenis. I ovo je njegova soba. Da, ljudi. Prelazimo na najvažnije. Vi ste me pitali gdje ja igram. Evo vam. Ponovno Samsung. Kompjuter, evo, to je moj kompjuter. Ovdje vam je moja tipkovnica, sad ću vam pogledati iz daleka, znači ovo je moja fotelja koju igram. Ovo je moja tipkovnica na kojoj stišćem. Ovdje vam je nekakvi kanta za smeće. I ovo je nekakva isto. Tamo se stavljaju CD za igranje. Ovo su nekakvi profiljeni zvučnici. I ovdje je također. Ovo mi je ono za internet. Vidite, to je ono za internet. Ovdje vam je nekakva ko lampa. Vidite. Ovdje je kompjuter. Ovdje su moje stare potrgane slušalice. Koje sam potrgao, opale su mi, potrgane su do kraja. Ovdje mi je printer svjetske klase. Evo ga. Printer svjetske klase, ako ne vidite. Svjetske klase. Znači, ovo mi je neki HP deske, Team Webjet, Print, Scan, Copy. Može kopirati. Ovo mi u boji se uključuje. Ovdje vam je ono za nešto. Ovdje vam je za boju. Ovdje vam je za boju. I ovdje se dobije ti papir. Ovdje da, ovdje je nekakvi poster Grand Theft Auto. Ovdje vam je ovaj CD od Grand Theft Auto, vidite. Grand Theft Auto San Andreas. Da, ovdje mi nekakve, kad sam htio kita pedaskina, ne znam, nekakve gluposti. I ljudi ove gore su pehari, pa moj deda osvojio tamo ih imam, znači, milijun. Znači, pogledajte. Pehari.
Pa to je to što ste čuli epizod. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!